Ya kania karai ban persya ekajeng penterikam ya ke Uniform Civil Code UCC hagajela. Ashim hagajing ngelang kebalalum dau Chief Executive Member ka KHADC ba penyat sing siem. Ya kebalawan menishim benta di MDC kisiem kirang ba asnong bat kinong ngelam seng balang. Baneta hilor kejing temu ban penterikam ya ke UCC hagari India barokawai. Deputy Chief Executive Member ka KHADC uba penshingan NCM. Ulong balada penterekam ya ka UCC kan kata ajur ya kiriti gidostur tenrai ka kendau ka siap ka jinglong tenrai bat kinyam baper. Kumta daiman persya ajur ban penterekam ya ka UCC haga jela Meghalaya berokawai. Kinong yalam seng balang kilaong bagasor ka pedeng ka kwa ban penterekam jubor ya ka UCC hagari. Bat daiban persya ajur kania. Namar bagi riulum kidon yang lagi riti dustur tenrai, bat kini baru akan sesyaat telep no aha ka UCC. Bat wat ki District Council ru ken syak ta ajur. Kila ajing mut ru bagani kajing yalang kadai ban penmi tang ya kawe gesur, bat ban pa kawe kajing tho syaka Law Commission jogari. Ban penpa kajing persya ban penterekam ya ka UCC ha Meghalaya. Nalor kania la ajing mut ru igi District Council gejala bagi dai ban yang renti lang kawai ban persya ka UCC. Baga dai ban don ru kajing lom ya kajing lang jong bro shpaut ligi District Council kebadan haga thanch telam ini ban shimlang ya karai ban persya ajur ya kajing penterekam ya ka UCC. La ban ong bagani kajing lom jingalang ka KHADC kadai hadien bahagi ni kendat sengi kebla letno. La menjur daga resolution hak yang dorbar ban persya ajur ban penterekam ya ka UCC ha Meghalaya. Ngan suong ba ka puat prestige kelah hiatma da kabuah la ong dari sulai. Hani ka sekar ndi am tak hiatma ini dia. Di ko kom ni ka puat ka daw ngi yadan keju kanung kan. Bat kumba a open screen ul ba pian ngi ong ba. Gai iru ka statement na kaliang menteri apa sekar jala ingit ba kita kin rupungut ki ba pat ba wa pensyong ki ko sekretariat ngatrai kin siam lang keju besar ban yada na penek bisa lada sim ya kerai orang pak ngi ba ini an bawan napo Delhi busien gemdei kijing ada ini gemdei kijing mentoy ini gemdei ilong penban kita kijing nurut papan badan ya kristi rustor jumi nginang don ya kalanti ba ang panpan mat petrikam kael nginang don ya kalanti ang bar itono askin pasti ngai kuma kalong tang kilong kumpong gitu tempat dan contoh sekar nanti ko nampak nanti jadi hata ka dor kita berkom pakat dan ni so ai publik terbang kanton ke isi semua kala belum lang kumi na kaliang jumi ki hostang paksang balang lo fair dan boy ke jubo so kata kalong ba ngi ong ya kena ka an khala ba ka sekarang dia katmu ban kubum pengut jubor apo cuma beri nyutrat bat po cuma jelah berko kimut ban penterikam ya Uniform Civil Code jingkeli ka bangibo ningkong do Uniform Civil Code whose code ka code jong do kimut penterikam makata kan sapaulut ki agenda jong ka parlimen jong central government tak bajing trilang ka state government nomor ba ni sutho ya jing don kam ya jing personal loss jong jai beri fair for India. Kata ke jinge ke bagi tengku ada personal level and personal law ka jong ke mainland India ngasngo kata di subject jong ke mainland India kam di subject jong. Namar ni kum ke jai beri hunyo tra bro wat happening ka diversity ke bangi dan ni imsuk imsai kam dan kono conflict of personal law ka bagi dai ha ke jai beri jong. Tingimla ban sim nimla abakum ke jai beri nimla ban kitram ya ka problem jong kita beri ke bagi tengku ke mainland India. Kalau tanurun nimla ban pediang ya kata ka Uniform Civil Code bukan terikam solon sar po kanika beri nyutra nomor lada ngia haidin sekipor ki ba kamun chua ba nilong nong India da jing khonyo kamdai bang ilalong pura kumpinong India ro dum ta lada ngi keren constitutionally ngim palong pura nomor ngim sim la sai ya kan instrument emerger kam sim don kata ka abolition private force ha be ya ka khasi state jila jumi kawamot ka private force hangiro kadang em lada kalong sakum nugum noro kamot ka instrument o merja rung ngim patsay kagamot ngidang dei kasi berdi ko balong lailoy bat lamar ba kadang jing duko ako constitution ya ka ba ka sokal ndia kam sim burong kalapan kenya ka instrument o maksud ya ka kendon jong anek agreement kalapan kenya ka standstill agreement mentang lamut ban pen kenya saya ka para 3 jong ka district council para 3 1 2 ka bakran ni ka klaw ka patap ka hendo ka siap ka HIG ka keren ya ka social custom ya ka inheritance but ya ka marriage and divorce kata kalau ada don upah ka 6 schedule ya kata arung mentah kimut bansu tablok baik
Ada kata uniform civil code, kelam pat dia kata constitutional provision kepada access. Ka enabling provision kepada executive kepada access ya kaju subject matter ke kelam pat. Tegamot kanusin ngindang hamat dia kata kajing syasyat da kiboran jong sarkar India. Kani iladang ada pat yang tu draft jong uniform civil code. Kaong banwara ita ka national integration. Rengangi kani ka forceful assimilation. Ban pendujat sendoni ki repat. Ban pendujat sendoni jelong kepang. Hak personal loss jong ki repat. Hak personal loss ka bayar hukum kerti ke distro. Kani ka forceful assimilation kam dai intention. Bejong sarkar banwara ita ka integration by consensus. Ndrei kadai bansu. Pendujat sendon bangin long wait kawai. Pre kapai yang hata kaju jingkeli la depi ong uniform civil code kamut who's code. Tegamot ni kumkasang ngin persya abai yang ni uniform civil code bat ni kerana lu bagi district council kin la ban lum om tang yang ni kelai tili district council di totally district council badan nalis kibade grid pat khalang ba ngila ban ai one common voice ba kum ko jai brio red pat ke bang ngila itu yang ni constitution jo di India bang ide kita giba kerpang habang yong kerpang kamut ngilong kerpang hak personal loss nimdai ban kelat juga ladang yong ngidon ka separate identity jungi kada ka personal loss ke jungi kabaya ke kum kerti ke dustur ke jungi naduk men beren kamut lada pipas ke sisi pi pentri kami ke sisi kamut pure ya kariti ke dustur jungi bat lada kot kariti ke dustur kamut ke jinglong ka identity jungi ke jinglong kerpang jungi ko akut lang hantai kalong ba ka UCC kamut yu ka UCC kamut ke jing yu rat bat ke jing pencegut no ya bat ke jing bujeli ya kiriti ke dustur kadai ka jing penduk pendam ya kumba 20% jong ki bor hapo jong ka 6 schedule kadi ka violation ya ka federal structure jong ka concern nong kari India bat kumba ong ki nong keren ki man khmat kalong self contradict apo concern nong kari India hot dadangin phai sha ka directive principle ka we ka article ka ong bandon UCC la phai sha ka article 44 ka ong ta la phai sha ka article 244 clause 2 pat ka ong da kamoi la phai sha ka 6 schedule pat kalong da kamoi tingi dei busung tho hi kalong ba lada ka one ka UCC kanom dei ka kaban shuwan hakata ka dur ka bomdan jingta ya ki jep ru ki bofer pan ikiniam ki bofer pitang shuwan ra ya ka UCC kala contradict ya ka article arku san arku riuru jong ki religious affair but kalakta ru ya ki wiki dolir lani ya ka historical background ya constitutional background ki bamangi kum ka jep ru ngi lasno sya ka India ti nakaliang jong ka jep ru ni otrep ka bangi kwa ban appeal kalong ba ngidi ban uniformly oppose ya ka UCC but ngi kentu ya ki dis council kum ka jente hill bar ka goro hill ru ba kinesno tilang ban oppose ya kani but kum chu ru kum ka jala makliang ngi kentu ya ka government hapo jong ke jingalam jong so konrat ba unshim ya kani ka leadership ke jong u ya ka ban continue nang ni khmat ba ka state government ru ka di ban oppose ya kani ka UCC mabuli ngi kwa bano iba ka mekhlia barok away nadu ka state government hadu ki ADC hadu ki traditional institution but ki NGO but ru ki religious institution you don't come and pha tang away ka sur but kata ka sur ka di ban long ba ngingim tre ya ka UCC but lada jia ba ka sarkar ka forcefully impose ya ka UCC ya persya ya ka will persya ya consent jong ka jela ya ka tang trai na kalian jong ki nongelam ki banas khmat ki jongi kin sakhot but kin sa cross ya ka bridge at the right time ya ka bangi diban cross bat kata ka let's say kan one hadin ki jong ka jing ya flu jung mutwa ndai ka duty ki jongi menta ka long bangin pha sya ka Law Commission of India ka 22nd Law Commission of India ban ay ta ka view sa jongi ka long bangin bangi oppose ya ka UCC but hadin kata na trangin sa pet ya ka iba diban ka bagi persya horkit horda ya ka jing temu jong ka sarkar India ban pentri kam ne ban yak syakman ka jede ba ka uniform civil code ka jing kendu lang jongi menta ka singi kelong ba kinongren ki ba syai ki bagi persya ya ka ne ka UCC bagi sutunat ba nakaliang bono unanimously gidon kani ka nongren ka basket kata kolong shwa ka jingwan jong British ni gidustur ki jongi ka yar pateng ka jongi ka simkur simjai ka jongi ka khandeu ka siap ka jongi ki lum ki ma ka ki khaw ka
kene agar kum senchar jungi ka jinglong trai ke jungi but keriti gustur baro hakapor British what ka por British ka bakolong so powerful ka sokar British kamla ban kesta i ki territories ki jungi kamla ban pendu ya ki dustur ya ki custom ki jungi but hadin ka jingleng o British ro nagalang ihima kasi ningkong lay bitip ha ibu sundon nag standstill agreement hakabahakat ko por ngiyong tangka ba defense currency communication berkiwi-kiwi gendai jongka Indian Dominion hanrei hadin ba kajingnya soy ya ka instrument of accession but annex agreement haki kendon jong kajingnya soy ngira kren syai kalau betap kendau ka siap berkiwi-kiwi di banong kijongi wat ka bisharu nang ta ni ong kumno bawat lada kadon kanu ka ain jong ka Indian Dominion lane jong ka Assam du ko port state ban ai bor yang ni bangin modify ngin exam ya kinu ki ain state ne central ki bo me dei bat ni ki bakta ka dustur ka jongi historically ni yang kata kan murim bom dei ban kata ya ki dustur ka jongi constitutionally ka article ars ba so ar ka kranisha ba ka administration ki dei bat ki tribal area ka di ban long baik kat kum ki provision juga sik sidel hoy ni susi badin ka amendment ya ka sik sidel ni la bor kan ya ndai ni no mekran han kata handai ban wan ra ya ka UCC ka long persya historically constitutionally but kum juru kat kum ka custom ka jog yes very much when we say habangi ong uniform civil code nga tribe suto tanang tadaw ngim kwa daleri ko kabangi kersan mdetang through the constitutional provision Iyon, ngi kersan do daga historical, but angkat kidulir dukat ibang edon agapor bangyeso bag Indian Dominion. But nakata ngi yang teli nakaliang kador basnong kabri hunyutra. But ngi ay kajing kersan sispa nang sispa ya kajing simti jong kadis council banyat sakmat. But kajing teli kalong kabor. But kalau ke AA ke basmutan ada kumbaha haga ni kasngi mentah pedeng ke ni jingelang lawan lot kisam lang rangba ni kiseng halang bapher bani phliu jung lot lang ni but ngila sim ka wai karai bangit persya be ya ka UCC but hapo ka praterik na lor ka ai ka ba ka KHDC kala pangkhre ban pha saka central government saka law department ngin nang ai ki jingmut nakaliang jong kiseng bahalang di bapher nakaliang jongi but ni I haga jing start jong ka council ya ki benta baka penyasno syo ban penklan syo ya ka ne ka memorandum ka bak kin pha shatai ti naka liam jongi ngisngo ba ni kwa ban penpau marha mainland India hi kibabon kimtip ikta ki EDCs ki jomni kibabon ki MP po parliament kimtip mar baleng ang kata don tang shipho to ki EDCs but kita shipho to ki EDCs ki don rutang hangne hakithan lami ni jomni hanot is ti kan long ka ek ka basutang na ni ra karpa da ya ka KHDC bakan long kanong lam lenti kanong tebe syarak hakmat ladala ban wanra lang ikini ki shpotli ki EDC ban ya persya ya kani kajintmu jong ka sarkar India ban try kam no ya ka UCC habaro ko kari India